Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Haravuga ibitero by'indege z'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ku birindiro bya M23 mu bice bya Kacebere muri grupu Mayubereke muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Busika. Amakuru avuga ko mu rukera rwo kuwa kane abaturage batuye ahantu bakangukiye ku rusaku rwa bombe zarashwe n'indege zitagira abapilote. Amakuru yavuze ko imodoka zaturutse Kacebere zaje gutwara imirambo ndetse n'inkomere nubwo umubare utamenyekanye. Amakuru yandi aravuga ko bakomeretse bose barejwe Nyabyondo kuvurwa ariko nabwo ntihagaragaza umubare wabo. Muri iyi minsi ingabo za leta ya Kongo ziri kugaba ibitero byinshi by'indege ku birindiro bya M23 muri Warikare na Masisi. Ibi bitero birakurikira iby'ingabo za leta zagabye mu bice twa Meti na Nzibira kuwa kabiri tariki ya 21 Ukwakira zikoresheje drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4. Nyuma y'ibi bitero M23 ashinje leta ya Kongo kwica amasezerano n'agahenge bagiranye ndetse no gukanagira ibiganiro bya Doha. Ibyo uriya mutwe wise ko Kinshasa ikomeje kugaragariza isi ko itifuza gukemura amakimbirane bafitanye mu mahoro. M23 nyuma yo gusaba abayobozi b'akarere ndetse n'amahanga kuzayibera umuhamya yongeye gushimangira ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho n'ubwo kurinda abaturage biciye mu kujya guhagarikira ibitero aho bituruka. Sosiyete ya Twangiza Mining itunganya mu y'agaciro ya zahabu kuwa kane mu gitondo yongeye kwegwa igitero indege y'isirikare cya Kongo Kinshasa vuga ko yarashe ibigega bya lisansi hamwe na groupe Electrogene zatangaga umuriro nyuma yo gusenya kontineri za Greco zatangaga umuriro mbere. Igitero cyo mu gitondo kuwa kane ngo cyashurije inyuma niba kitahagaritse burundu ibikorwa byo gutunganyizaho muri ibyo biro bivuga ko bigenzurwa n'inyekema za M23 kuva muri Gicurasi umwaka urubuga Tazama Kongo ruvuga ko hamaze gucukurwa zahabu ifite agaciro ka miliyoni 12 zirenga z'amadolari. Twangiza Mining rurere muri sheferi ya Rwindi teritwari ya Mwenga grupu ya Rucega mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aho hantu haherukaga kugabwa igitero cy'indege nanone ku itariki ya 15 z'ukwezi k'Ukwakira cyangije ibikorwa remezo by'amashanyarazi. Havuzwe ko FARDC yari inyuma y'icyo gitero igamije kubangamira inyungu za M23. Nyamara ariko umunyamerika ukomoka muri Kongo Kinshasa Nyemba Josue Karonje yitabaje ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamagana umugambi wo kugerageza kumwica n'ibitero yagabweho kenshi n'abasirikare barinda perezida wa Kongo. Bivuga ko ibyo bikorwa byabaye tariki ya 11 Kanama iya 17 Nzeri ndetse na 25 Nzeri. Ingariyemo bivuga ko inyubako ye imaze ibyumweru byinshi igoswe. Mu ibaruwa yandikiwe ambasaderi umwunganira mu mategeko yavuze ko tariki ya 11 Nzeri abo basirikare barinda perezida bari kumwe n'abashinzwe ubutasi binjiye mu rugo rw'umukiriya we batangira kurasa n'amasasu ya nyayo ndetse banagura imiryango bamushaka ngo bamwice. Basubiyeyo tariki ya 17 Nzeri nabwo barasaba bina n'imiryango bashaka umukiriya we n'umuryango we. Basubiyeyo tariki ya 25 kuri inshuro bakuriye iyicaruzo abazamu babiri bahasanze mbere yo kubajyana ahantu hatazwi kugeza ubu. Yasabye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusaba ibisobanuro ku bayobozi ba Kongo no guhana abantu bose babiri inyuma. Amakuru kandi aravuga ko Brigadier General Irunga Kabamba Jean Jacques na Brigadier General Amuri Chiviri bageze mu mujyi wa Uvira baturutse Bujumbura mu Burundi aho yarejwe na perezida wa Kongo Tshisekedi gufata inshingano zo kurinda uwo mujyi. Abo basirikare bakuru mu ngabo za Kongo Kinshasa FARDC bageze Uvira ku itariki ya 22 banyuze ku mupaka wa Kavimvira. Brigadier General Irunga Kabamba Jean Jacques yoherejwe muri uyu mujyi nk'umugaba w'ingabo wa 33e Region Militaire mu gihe mugenzi wa inshingano zo kuyobora ikoro bya Operation Sokora kabiri mu Kivu y'Amajyepfo. Kabamba yahawe inshingano nyuma y'urupfu rwa Brigadier General Mwakumburuku Jean Daniel wapfuye mu kwezi kwa 8. Ni mu gihe Brigadier General Amuri yasimbuye Mwehurumbu Evariste wari wahawe inshingano nyuma y'aho Brigadier General Olivier Gasita yirukanwe muri uyu mujyi. Gasita wo mu bwoko bw'abanyamurenge yirukanwe muri Uvira nyuma y'imyigaragambyo yaguyemo abantu yashinzwe gukorana na M23. Kugeza amagingo ubutegetsi bwa Kongo buragaragaza ko butifuza ko umujyi wa Uvira ugwa mu biganza bya M23. Ariyo mpamvu FARDC yarundi ingabo nyinshi muri uwo mujyi zirimo n'iz'abarundi. Ni mu gihe abarwanyi ba M23 bavuga ko isaha n'isaha bashobora kwigarurira umujyi urimo akavuyo ko abarwanyi biganjemo muri Wazalendo na FARDC badahwema gukozanyaho. Mabwire kandi ariko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko u Rwanda na Kongo Kinshasa byamaze gutera intambwe igana ku gusenya umutwe wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse no kureba ingamba z'ubwinzi u Rwanda rwafashe. Byatangaje umujyanama mukuru wa President Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika Masadi Bros nyuma y'inama y'agatatu y'urwego ruhuriyeho rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'ingingo z'umutekano ziri mu masezerano Washington ruzi nka JSCM. Ni inama yabaye hagati yo kuwa mbere no kuwa kabiri nyuma y'iharuka kuwa tariki ya 17 n'ya 18 z'ukwezi kwa 9. Masadi Bros abinyuje ku rugo rwe rwa X yavuze ko muri iyi nama GSCM yataye intambwe mu gushyira imbere igitekerezo cy'ibikorwa kigamije gusenya FDLR no kuvana ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, gushimangira umutekano mu karere no gufungura amahirwe y'iterambere ry'ubukungu. Guverinoma ya Amerika mu itangazo yasohoye yavuze ko abagize uru rwego banongeye gushimangira umuhati wabo kuri gahunda y'ibikorwa bya gisirikare kuko ari byo shingiro gahunda y'ibikorwa igamije kurandura burundu umutwe wa FDLR yumvikanyeho mu nama yo mu kwezi kwa 9. Washington kandi yasobanuye ko abagize urwo rwego bazakurikirana ibikorwa bigeze no guhangana n'imbogamizi zishobora kuvuka. Biteganyijwe ko inama kane y'uru rwego izabera Washington hagati ya 19 na 20 Ugushyingo muri uyu mwaka turimo. Ariko kandi abantu bitwaje intwaro bikekwa ko ari amabandi binjiye mu iduka batwara amadolari 8 n'andi mafaranga akoreshwa muri Kongo atamenyekanye umubare. Ikibazo cy'ubujura nk'ubu ngubu kirafata intera mu mujyi utuwe na miliyoni 18 z'abaturage aho ni mu mujyi wa Kinshasa. Hagaragaye amashusho yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga y'abantu bane b'abagabo
basohoka mu iduka bagera hanze bakarasa amasasu ubundi bakajya kuri moto zari zibategereje hanze. Byabaye kuwa gatatu mu masaha ya kare mu gitondo mu gace kitwa Bibwa muri komine Nsere Kinshasa. Umuyobozi wa kariya gace Frank Mbonzo Rameso yemeje ko uriya bujura bwabaye kandi nta muntu hasize ubuzima. Yavuze ko igipolisi kitabaje kuhagirira ku gihe atamabandi yatwaye byose aragenda. Ikibazo duhora twinubira ntabwo kirakemuka. Arakomeza turugero ni nkaho polisi idahari kandi nta bikoresho bihagije ifite. Twatanze raporo nyinshi kandi ni ku rwego rw'igihugu umuti w'ikibazo uzava. Frank Mbonzo Rameso yavuze ko mu gace ayoboye umutekano ukomeza kuba muke kuko ubujura nk'ubu uheruka kubera mu gace kitwa Plaza n'ubundi muri Bibwa. Radio na televiziyo ya Kongo RTNC ivuga ko Minisitiri w'Umutekano wungirije Eugenie Chiera Kamba yarimesheje inama y'igitaraganya ari kumwe na komanda wa polisi muri kariya gace Kansere Colonel Irunga amusaba gufata ingamba zikomeye kugira ngo arinde umutekano w'abaturage abayobora. Nta gihe gishize amabandi yinjiye muri banki Kinshasa nabwo mu gikorwa kigamije kwibisha intwaro cyakora polisi ivuga ko yakiburijemo cyo. Anasimukiye muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manzwe perezida w'ishyaka UPC rirwanya ubutegetsi muri Uganda bwana Jimmy Yakena Obote yarahiye ko atazaruhuka kurwanya perezida Museveni kabone n'ubwo yangiye kwiyamamaza mu matora ya perezida yo mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Uyu muhungu wa Milton Obote wategetse Uganda inshuro ebyiri yasabye abayoboke b'ishyaka rye kurwanya Museveni bivuye inyuma kugera mu kwezi kwa mbere umwaka utaha kandi ngo bazange kumutora. Amatora ya perezida muri Uganda azaba mu kwezi kwa mbere umwaka utaha ku itariki ya 15 ndetse Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi nawe arashaka indi manda. Bwana Jimmy Yakena wamazaga umugore ushaka umwanya w'inteko ishinga amategeko yavuze ko ari muri politiki ashaka hazaza heza ha Uganda kuko ubutegetsi bwa perezida Museveni bwishe igihugu. Uyu munyapolitiki mu ijambo ryagejeje ku bambari b'ishyaka UPC yagezeho yifashishije ikipe ya Manchester United mu Bwongereza ikina mu cyiciro cya mbere. Yavuze ko nayo itagicika intege kugera ku munota wa nyuma mpaka ibonye intsinzi. Asaba abanyarwanda kudacika intege bakarwanya Museveni kugera mu cyumba cy'itora. Abarwanashyaka ba UPC bavuga ko babona ibyiringiro byabo muri Jimmy Yakena Obote ndetse ngo bizeye ko hazaba heza ku ngoma ye. Hanyuma polisi ya Uganda yatangaje ko abantu barenga 40 ari bapfuye nyuma y'uko imodoka nyinshi zigonganiye ku muhanda munini muri Uganda mu ijoro ryo kuwa gatatu. Polisi yavuguje umubare yanatangaje mbere abantu 33 bapfuye. Yavuze ko yari ibeshye kabara n'abantu bari batawe ubwenge kandi ubu barimo bavurwa. Polisi yavuze ko impanuka yabaye ubwo imodoka ebyiri zitwara abagenzi zagendaga mu byerekezo bitandukanye zagonganye ubwo zarimo zigerageza kunyura ku zindi ebyiri zarimo ikamyo ndetse n'imodoka ntoya ku muhanda wa Kampala-Gulu agana ku isaha 6:15. Imwe muri izo bisi yakasi hutiyeho irimo kugerageza kwirinda kugongana n'indi ariko ibi byahise bitera kugongana imbere no ku ruhande bituma umurongo w'izindi modoka zitakaza umuhanda ziribirindura. Uretse abagenzi bari muri izo modoka bapfuye ndetse n'abandi benshi bakomeretse. Polisi yatangaje ko iri gukora iperereza mu kumenya icyateye iyi mpanuka. Abakomeretse bajyanwe mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi w'Uburengerazuba bwa Kiryandongo. Polisi yavuze ko irimo gukorana n'izindi nzego zishinzwe ubuzima n'ubutabazi kugira ngo menyekane imibare nyayo hanatangwa amakuru agezweho ngo hakomeje gukorwa iperereza ku cyateye immpanuka. Umuvugizi wa polisi mu karere Julius Yakiza yavuze ko impanuka yatewe n'imodoka itwara abagenzi yari irimo kugerageza kunyura ku yindi. Uyu yabwiye BBC ko iyo modoka yagonze indi modoka itwara abagenzi yiturutse imbere yavaga mu cyerekezo gitandukanye. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yatewe umubabaro no kumenya iyo nkuru y'iyo mpanuka atanga ubutumwa bwo guhumuriza imiryango y'ababuze ababo. Yasabye ko habaho kwigengesera kugira ngo hirindwe bene izo mpanuka. Yategetse ko buri muryango w'ababuze ababo uhabwa miliyoni 5 z'amashiringi na miliyoni 1 ku bakomeretse. Uwo muhanda uhuza umurwa mukuru Kampala mu majyepfo n'umujyi wa Gulu wo mu majyaruguru ni imwe mu mihanda ikoreshwa cyane mu gihugu. Nyuma y'iyo mpanuka polisi yasabye abatwara ibinyabiziga kwirinda kunyura no mu buryo bushobora guteza ibyago. Yongeye ko bari imwe mu bikomeje gutera impanuka nyinshi mu gihugu hariya nyine muri Uganda. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwe umuyobozi wungirije w'ishyaka rirwanya ubutegetsi muri Tanzania yataye muri yombi mu gihe ibikorwa byo gucecekesha abatarwanya ubutegetsi buriho bukomeje. Mbere y'amatora rusange iteganyijwe mu cyumweru gitaha muri iki gihugu, John Heche vice perezida wa Chadema yafashe ubwo yaragiye kwitera urubanza rwa Tundu Lissu, umuyobozi w'ishyaka ukekwaho icyaha cyo gushaka guhambanira igihugu. Mu itangazo ishyaka rya Chadema ryavuze ko leta ifite umugambi wo guta muri yombi abayobozi bakuru b'ishyaka no kubafunga kugeza amatora arangiye ateganyijwe kuba tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10. Kugeza ubu ntacyo leta ya Tanzania iratangaza kuri ayo makuru. Itangazo rya Chadema ryatangaje ko Heche yafashwe ubwo yageraga ku rukiko rukuru rwa Dar es Salaam kuwa gatatu. Iri shyaka kandi ryavuze ko Heche yajyanwe mu mujyi wa Tarime mu majyaruguru y'igihugu uri mu birometero 300 uvuye mu mujyi wa Dar es Salaam. Polisi nayo ntacyo yatangaje ku ifatwa rye ku nshuro ya kabiri mu cyumweru kimwe. Kuwa gatandatu yafashwe by'akanya gato bwagereza kwambuka ajya muri Kenya. Bivuga ko yaragiye umuhango wo gushyingura hoza Minisitiri w'Intebe wa Kenya Bwana Raila Odinga. Ishami rya leta rishinzwe binjira n'abasohoka muri Tanzania ryatangaje ko Heche yaragiye kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko Chadema yakanye ibyo ashinjwa. Ifatwa rya Heche ribaye mu gihe akomeje kuvugwa ibura ry'uwahoze ari ambasaderi wa Tanzania akaba n'umwe makunze kunenga ubutegetsi. Umuryango wa Humphrey Polepole wavuze ko yashimutiwe iwe mu rugo Dar es Salaam ku itariki 3 Ukwakira. Umuvandimwe yavuze ko yasanze urugi rw'inzu ye rwamenetse kandi hari amaraso menshi yamenetse. Perezida Samia Suluhu Hassan ari kwiyamamaza manda ya kabiri, gusa n'ubwa mbere yitabiriye amatora ya perezida kuko yagiye ku butegetsi 2021
asimbuye John Pombe Magufuli witabye Imana. Perezida Samia uhagarariye ishyaka CCM yahoze ashimirwa uruhare rwe mu kongera ubwisanzure bwa politiki muri Tanzania, gusa nyuma yatangiye kunengwa cyane ashinjwa ubutegetsi bw'igitugu, harimo gufunga amashyaka ya politiki ndetse n'imiryango utegamiye kuri leta itavuga n'ubutegetsi bwe. Kuri ubu ishyaka Chadema ryamaze gukurwa ku rutonde rw'amashyaka azitabira amatora mu cyumweru gitaha, ndetse n'umuyobozi waryo Tundu Lissu arafunzwe kuva muri Mata uyu mwaka turimo. Ruhaga Umupira n'umukandida w'ishyaka rya kabiri mu yakomeye arwanya ubutegetsi muri Tanzania, ACT Wazalendo, nawe yamaze gukurwa mu bemerewe kwiyamamariza amatora, bisigaza abakandida b'amashyaka mato gusa aribo bahanganye na Perezida Samia Suluhu Hassan. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika bazi ko ubutegetsi bw'Ubwongereza bwasabye abaturage babwo bagenda muri Kenya kwirinda kunywa inzoga zaho kuko byagaragaye ko zaba zirimo ikinyabutabire cy'uruzi cya metanol. Urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga na Commonwealth mu Bwongereza rwavuze ko byagaragaye ko uburozi bugambiriye abagenzi bagenderera Kenya. Ibindi bihugu byagaragaye ko bifite inzoga zirimo uburozi bwa metanol birimo Nigeria, Uganda, Ubuyapani, Mexique, Peru, Equateur ndetse n'Uburusiya. Ibindi bihugu bifite ibinyobwa birimo uburozi byagize ingaruka ku bakerarugendo b'Abongereza birimo Vietnam, Thailand na Laos. Iki kinyabutabire cya metanol ngo cyaba gishyirwa mu binyobwa hagamijwe ko ibiciro byabyo byorohera abantu, mbese biba ari nk'inzoga zitwa inkorano nk'uko havuga ibikwangari mu Rwanda, ariko ushaka kuvuga ko ari ibintu bitagakwiye kuba binyobwa. Ikinyabutabire gisanzwe gikoreshwa mu binyobwa ni ethanol, ariko metanol yo ubusanzwe ntiyemewe kunyobwa kuko ari uburozi bunica. Abahanga muri siyansi bavuga ko bigoye kuba wamenya iki kintu cyitwa metanol kuko ubwacyo nta cyanga kigira cyangwa se impumuro ibituma abantu bakinywa batakizi nka alcohol. Ishyirahamwe ry'abaganga Doctors Without Borders rivuga ko bihagije kuba ngo mililitiro 30 za metanol hagati y'amasaha 12 na 48 ukaba wamaze guhuma burundu cyangwa se ukanapfa, kuko byombi ngo bishoboka. Ubwongereza bwasabye abaturage babwo bajya muri Kenya kwitwararika ku nzoga zaho, bagirwa inama yo kunywa inzoga zifundikiye kandi zicuruzwa n'abantu bazwi, bakirinda kunywa inzoga zicuruzwa zidafundikiye nk'inzagwa cyangwa se ibigage, kandi bakirinda uruvangavange rw'inzoga muri Kenya ibyo abasirimu bita cocktail kuko bashobora guhabwamo metanol. Leta ya Kenya yavuze ko metanol iri mu gihugu bayivangavanzemo ibindi binyabutabire ku buryo bibishye cyane nta muntu wasomaho ngo abashe kumira, bitandukanye n'uko usanzwe utagira cyangwa se impumuro ku buryo wayitiranye na alcohol isanzwe. Ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize muri Kenya bwerekanye ko mu gihugu inzoga zihari 60% n'ibicupuri. Ubwo bushakashatsi bwanagaragaje ko umusoro uhenze ku nzoga watumye abanyakenya benshi bayoboka izitemewe mu gihugu kuko arizo babasha kwigondera.